Moje ime je Marijan Živić i voditelj sam razvoja GDI Ensemble produkata. Svakako treba još jednom naglasiti da se svijet promijenio i da smo danas suočeni sa novim izazovima. Znanje koje danas posjedujemo i koje smo gradili tokom vremena je dovelo tehnologiju na sasvim nove razine. Tehnologija nam omogućuje da prebrodimo ovakve kritične situacije uz minimalne gubitke vremena i resursa. Novo nastale okolnosti su postavili dodatne zahtjeve od tehnologije. Traži se da nove tehnologije ne budu odvojeni otoci, zahtjeva se da tehnologija omogući dodatni stupanj suradnje, kako između ljudi, tako i između pojedinih sustava te automatiziranih procesa. Nije više dovoljno ponuditi statičnu, tromu i teško prilagodljivu tehnologiju. Od tehnologije se traži da bude elastična, prilagodljiva karakterističnoj situaciji i prilagodljiva u što je moguće kraćem vremenu. Od tehnologije se traži da ne živi odvojeno od stvarnog svijeta. Upravo suprotno, traži se da tehnologija bude spona prema stvarnom svijetu, da modelira stvarni svijet i reagira na podražaje stvarnog svijeta i sve to u stvarnom vremenu. Nije dovoljno uspješno implementirati tehnologiju tek toliko da ispravno radi. Novi zahtjev je da tehnologija ostavlja što je moguće manji utjecaj na planet na kojem živimo. Nova nastala situacija je ispred nas stavila nove zahtjeve skalabilnosti, kreativnosti, prilagodljivosti i inovativnosti gdje smo prisiljeni razmišljati ne samo o rješavanju trenutnog problema, nego i o dugoročnom rješavanju izazova koje donosi budućnost. GDI produktni timovi već neko vrijeme intenzivno rade na izgradnji nove generacije GDI Ensemble proizvoda, fokusiranih na potpunu digitalizaciju operacija u kritičnim industrijama. Stvorili smo produktni portfolio koji omogućava konfiguraciju rješenja za čiju uspješnu implementaciju nije potrebna vojska software developera i dugi implementacijski ciklus. U 2020. smo dokazali da GDI Ensemble može odgovoriti izazovima nove situacije i to za kritične infrastrukture poput telekom infrastrukture, te u kritičnim situacijama poput potresa koji je zadesio grad Zagreb. Dodatna odgovornost naših timova je bila isporučiti produkte koji omogućavaju jednostavnu konfiguraciju složenih scenarija iz stvarnog svijeta i to na način razumljiv ekspertima pojedine industrije, koji uz GDI Ensemble ne moraju nužno imati znanje software inženjera. Kao primjer bih naveo samo neke od uspješnih implementacija u 2020. Modul za izradu automatiziranog rasporeda tehničara na terenu, GDI Ensemble W4 proizvoda, je u 2020. uspješno pušten u produkciju za A1 Telekom. Software uspješno upravlja radom tehničara na terenu i svjestan je internih poslovnih pravila i karakterističnih scenarija. Želim svakako naglasiti da smo našim korisnicima omogućili konfiguraciju njihovih internih poslovnih pravila. Korisnici mogu samostalno fino podešavati sustav i prilagođavati ga za konkretne situacije i promjene u njihovom poslovanju. GDI Ensemble W4 je nesmetano funkcionirao tokom lockdowna i aktivno sudjelovao u otklanjanju smetnji na fiksnim telekom uslugama. U sklopu GDI Ensemble Fleet produkta smo razvili novu IoT platformu koja automatizirano skalira hardverske resurse u vršnim opterećenjima. Uveli smo napredne algoritme zasnovane na metodama strojnog učenja kako bismo kvalitetnije interpretirali i obradili podatkovne pakete sa IoT uređaja. Unaprijedili smo kvalitetu izvještaja i detekcije događaja iz stvarnog svijeta. Otvorili smo platformu za vašu imovinu koju na neki način treba pratiti. Pored standardnih podatkovnih paketa koje nudimo u sklopu GDI Ensemble Atlas produkta, unaprijedili smo i automatizirali proizvodnju podataka korištenjem metoda umjetne inteligencije na ArcGIS Deep Learning platformi. Atlas ide i dalje sa inovativnim pristupima u proizvodnji 3D podataka i vezanje tih podataka sa ostalim senzorskim podacima u obliku digitalnih blizanaca. GDI Ensemble A3 produkt omogućava vezu između operacija i inventara materijalne imovine. Radimo na povezivanju operacija sa ostalim sustavima u IT ekosustavu poput ERP-a, financija i sustava za upravljanje skladištem. Vaša imovina više ne mora biti evidentirana samo kao rijetko korišteni zapis u Excel datoteci ili bazi. Zapise o imovini spajamo sa stvarnim svijetom putem implementiranih procesa. GDI Ensemble A3 nudi nove module, modul za planove preventivnog održavanja, modul za upravljanje ugovorima sa vašim podizvođačima i dobavljačima i modul za rezervaciju opreme. Intenzivno radimo na procesima sljedivosti ključne imovine, poput isporuka, inventure i praćenja imovine u sklopu terenskog rada, gdje koristimo sve benefite naše IoT platforme i Atlas podataka. Pored opisanog roadmapa, GDI Ensemble odgovorno gradi budućnost inovacijama koje ćemo ostvariti uz pomoć dodatnih ulaganja u proizvode.
I tu nismo sami. Imamo snažne partnere iz akademske zajednice, FAIR, kao i partnere iz IT industrije. Energetika i logistika su područja na koja smo se fokusirali i upravo je pandemija pokazala koliko su ta područja važna za rad i normalno funkcioniranje naših života. Radimo na novim načinima isporuke naših postojećih rješenja za energetiku koja će dodatno ubrzati digitalizaciju operacija. Ponudit ćemo već pripremljene predloške procesa u operacijama energetske industrije. Također ćemo standardne alate obogatiti novom generacijom GDI Ensemble Atlas produkata kao digitalnih blizanaca koji realno opisuju stvarni svijet. Projekt C-Glog u svom nazivu nosi ključne riječi GDI Ensemble produktnog portfolija. C kao kolaborativ na engleskom, što se odnosi na koncepte koji omogućavaju novu razinu suradnje između ljudi i sustava uključenih u operacije. E kao elastic predstavlja reakciju i prilagodbu sustava na podražaj stvarnog svijeta. G kao green predstavlja odgovornost prema okolišu koju ćemo postići smanjenjem emisije stakleničkih plinova, smanjenjem buke i ostalog otpada vezanog uz procese logistike i transporta. Ocijenili smo sljedivost kao ključni pokretač novih scenarija digitalizacije u brojnim industrijama, a posebno u onim koje posjeduju infrastrukturu od kritične važnosti za funkcioniranje društva. Projekt Cybertrace će nam pomoći u izradi novih metoda isporuke GDI Ensemble proizvoda u domeni kibernetičke sigurnosti telekom mreže fokusirane na sljedive mrežne elemente. Nove ideje, platforme i arhitekturu koju gradimo na modernim tehnologijama nismo izmislili sami. Tu ste nam najviše pomogli vi, opisima vaših svakodnevnih operacija. Hvala vam što zajedno s nama odgovorno gradite novi svijet. Pozdrav svima. Moje ime je Anton Jelić i trenutno radim kao Product Owner rješenja za upravljanje imovinom GDI Ensemble A3 u GDI-u. Imovina u svakom poduzeću predstavlja temelj i oslonac ključnih operacija, bilo u digitalnom ili fizičkom obliku. Kada pričamo o upravljanju i praćenju stanja imovine u svakodnevnom poslovanju, mnoge potrebe korisnika često nadilaze osnovne pretpostavke i mogućnosti samog procesa. Puno vremena i resursa uglavnom odlazi na planiranje, praćenje i održavanje postojeće imovine bez optimalnog kontrolnog sustava i transparentnosti poslovanja. Kako bi se povećao maksimalni povrat ulaganja sredstava i vremena uz učinkovito upravljanje imovinom i sredstvima, GDI je razvio software koji omogućuje digitalizaciju i optimizaciju operacija radi održavanja materijalne imovine, što rezultira pak većom učinkovitošću i smanjenjem troškova. U većini kompanija ERP sustav čini osnovni sustav za planiranje resursa i vođenje kompanije u njenom najširem smislu, a ponajviše sagledavajući s financijskog aspekta. Jako često vidimo primjere kako se kroz ERP sustav nadograđuju razni moduli, pri čemu se od osnovno planiranog rješenja napravi skup teških aplikacija koji po svojoj cjelini trebaju biti zasebne aplikacije, poput upravljanja skladištem ili upravljanja imovinom. A3 je potrebna nadogradnja ERP-u jer nudi detaljne tehničke informacije dostupne svakom ovlaštenom radniku ili dioniku s operacijama. S druge strane, GDI Ensemble A3 omogućava brze i jednostavne prilagodbe koje upravo ciljaju one fine razlike koje vas čine uspješnima. Pomoću rješenja GDI Ensemble A3 za upravljanje imovinom, određivanje trenutnog statusa imovine, uključujući lokaciju, stanje i pripadajuće radne naloge, postaje osnovica za uspješno poslovanje. Također, obračun svih povezanih troškova kroz naš model upravljanja ugovorima i poduzimanje potrebnih mjera kada i gdje je to potrebno, postaje mnogo jednostavnije i pametnije. Ispravnost i potpuna učinkovitost imovine se očituje kroz pravilni period održavanja, pri čemu je isto podržano kroz A3 modul planiranja preventivnog održavanja i praćenje korektivnog održavanja. Koliko puta vam se dogodilo da ne znate gdje vam se nalazi oprema? Trebate koristiti alat, ali on se već nalazi na terenu kod drugih kolega. Planirate imati radove kroz određeni period za što trebate posuditi opremu unaprijed, ili pak vam je potrebna samo rezervacija sobe. Upravo novi modul rezervacija omogućava na vrlo jednostavan način rezervaciju vaše imovine, pri čemu je isto moguće rezervirati kako za sebe, tako i za ostale korisnike aplikacije. Uz naš moderni software, tvrtke i organizacije mogu između ostalog očekivati povećanje iskoristivosti, izvedbe i dostupnosti imovine, poboljšanje procesa sigurnosti i održavanja opreme, stvarni uvid u stanje, te povećanje zadovoljstva kupaca postizanjem bolje kvalitete usluga i proizvoda. Cjelokupno rješenje je naravno dostupno i na web i mobilnim platformama gdje god se nalazili.
Samo neke od industrija za koje naše rješenje olakšava proces upravljanja imovinom uključuju energiju i komunalne usluge, prijevoz, graditeljstvo, trgovinu, državna tijela i agencije, industrijsku proizvodnju te ostale. Jedan od primjera uspješne implementacije ostvarili smo u naftnoj industriji, konkretno u području upravljanja uredskog prostora, gdje se kompanije često suočavaju sa raznim izazovima u njihovom poslovanju, poput nedostatka jedinstvenog pogleda na svu imovinu, nestrukturiranost podataka te nedostatak transparentnosti o samim podacima. Rezultat implementacije rješenja bilo je stvaranje digitalnog modela cijele imovine te potpun popis imovine sa georeferenciranjem svakog sredstva. Mogućnost korištenja georeferenciranja, smještaja na razumljivu digitalnu kartu za svu vrijednu imovinu omogućilo je kompanijama smanjenje nepotrebnih zaliha do čak 50% uz preventivno održavanje i jednostavnije upravljanje izvršavanjem zadataka od strane timova, čime je značajno povećana produktivnost. Sastavni dio naših rješenja za upravljanje imovinom čine Atlas podaci i Argis platforma, a upravo 3D vizualizacija prostornih podataka i objekata te još detaljnije očitavanje BIM modela na čemu trenutno radimo osigurati će jednostavno praćenje sve imovine i njenu potpunu vizualizaciju. Kako smo mogli prethodno čuti, vrijeme u kojem se nalazimo puno je izazova i veliko opterećenje je stavljeno na industriju pružanja osnovnih, ali kritičnih usluga, telekomi, pošta, energetska infrastruktura, financijski centri, pri čemu se njihova infrastruktura nalazi pod iznimnom potražnjom. Telekomi su danas, kao i ostali pružatelji usluga, izloženi manipulacijama na kritičnoj opremi u svim stadijima dobavnog lanca, od trenutka nabave opreme, dostave, instalacije te održavanja. Organizacije su sve više u opasnosti od kompromitiranja u lancu opskrbe, bilo namjerno ili nenamjerno. Kao potvrdu toga nastao je i projekt Integrator Cybertrace, sufinanciran sredstvima strukturnih fondova u suradnji s partnerskim kompanijama iz industrije, a koji predstavlja jedinstveno integralno rješenje u segmentu kibernetičke sigurnosti, kritične komunikacijske i mrežne opreme, koja pruža potpunu sljedivost svakog praćenog uređaja, te time omogućuje fizičku identifikaciju i praćenje u realnom vremenu koristeći platformu tehnologije interneta stvari i njoj povezanih krajnjih uređaja. Kao člana tima u razvoju naših aplikacija vidimo upravo vas i hvala vam na tome. Nadamo se da će GDI biti vaš nedostajući komad slagalice. Ovim putem želim najaviti kolegicu Danijelu Milić, product ownera V4 Ensemble rješenja. Zahvaljujem se na vašoj pažnji, lijep pozdrav svima i ugodan ostatak konferencije. Pozdrav svima, hvala Antonu na prikazu mogućnosti našeg A3 Assembly rješenja. Moje ime je Danijela Milić. U GDI-u radim kao product owner rješenje za upravljanje procesima, operacijama i resursima GDI Assembly W4. Istraživanjem tržišta i kroz razgovor s našim potencijalnim klijentima uvidjeli smo koji su to svakodnevni izazovi s kojima se susreću kompanije u današnje vrijeme, a vezano za samu organizaciju internog i vanjskog poslovanja, posebice za terenski rad. Kao odgovor na potrebe tržišta za povećanjem produktivnosti, operativnih performansi i ubrzanjem poslovnih procesa, GDI je razvio softver za upravljanje radnim zadacima i radnom snagom koji se sastoji od web i mobilne aplikacije. Aplikacije omogućuju organizacijama iz različitih industrija da učinkovito planiraju, prognoziraju i automatski ugovaraju zadatke te u konačnici i prate samo izvođenje tih zadataka u realnom vremenu. Rješenje je koncipirano tako da je kreiranje procesa, naloga, radnih zadataka i resursa, to jest udjeljenja radnika ili transportnih vozila, a u smislu njihovih kvalifikacija i dostupnosti potpuno prilagodljivo korisnicima. Što to točno znači? Korisnici sustava mogu sami bez pomoći razvojnih inženjera podešavati parametre prema vlastitim potrebama i tako pretočiti svoje kompleksne i specifične poslovne procese u W4. A napredni algoritmi uzimaju u obzir navedenu konfiguraciju, osiguravajući tako pravednu raspodjelu radnih zadataka i maksimalnu utilizaciju resursa koje u konačnici organizacijama donosi uštede po nekim procjenama između 10 i 30%. Danas većina organizacija u svom poslovanju koristi softverska rješenja kao na primjer business process management sustave ili sustave za upravljanje ljudskim resursima. A W4 sa svojim modulima nudi rješenje za jednostavnu integraciju s bilo kojim vanjskim sustavom. W4 je dizajniran da podržava bilo koji tip poslovnog procesa, radnog naloga i zadatka, vrlo je fleksibilan i može se koristiti u raznim okruženjima, industrijama, poslovnim sektorima, vladama, agencijama,
uključujući upravljanje infrastrukturom, komunalne tvrtke, regionalnu i lokalnu samoupravu, trgovinu na malo i veliku, turizam itd. Jedan od primjera uspješne implementacije ostvarili smo u industriji telekomunikacije i medija, gdje se kompanije često zbog kompleksnosti poslovanja suočavaju sa raznim izazovima kod organizacije zadataka u dogovoru s krajnjim korisnicima. Takvi procesi znaju biti zahtjevni i dugotrajni. W4 modul za izradu automatskog rasporeda tehničara na terenu je uspješno implementiran početkom ove godine, a rezultat je optimalno korištenje resursa na terenu i zadovoljstvo kupca kroz smanjenje potrebnog vremena za aktivaciju usluga. Što se tiče budućeg razvoja, trenutno radimo na unapređenju rješenja u smjeru logistike. Želimo ponuditi našim korisnicima uštede kroz optimizaciju prostornih, vremenskih i resursnih komponenti. I za kraj, samo da sumiram, GDI Assembly W4 rješenje je tu da vam omogući efikasno upravljanje procesima i resursima, jednostavan za konfiguraciju i potpuno prilagodljiv korisniku. Hvala vam na pažnji, lijep pozdrav svima i ugodan ostatak konferencije.